Better for my mama akwa bashron confirm emergency Ghana TV eso enen so that shron ko oboade ne de yankwa asan so ache yembiem nti eno ye beda oboade na se papa enen so aye ya dom ode yankwa asan so ache yen enu nti ni eto enwuma so na ene awurabe bia bepie mu ha se ya awuraba so no kama ho ofedua obepie mu ha se ya ode ensemebre ena etudwa efa asase ho eno nti kame ho me ma me kasa anye tintin yenko ne yenko nkoti eraba nanu mu nsem a ode etudwa ne eba ya femu futu ne atwe ya adwen kakra ede afa ho yenko ne yenko nkoti no embra we didn't this say me fa family patient amufa patient mbacho ufe yeah me esuofu aha ona nra wo ba okay good me bacho na asu case na de wunua amufa wa ya wodan bacho mitu kwa kakra ko Lebanon ekodi pa enti padien mu ana menya sika kakra na me de bra mi nua kwaku wusu amufa me pacha enti me de bra no so on top proto mami enti oto proto no e wa to nsu stress enti proto no oto wa anto no hini ni nsem oto no hini wo fa ho ti me baaye no me ko he proto no next day me ko bi mu no na obi ye adwuma wo so enti nipa ne ye adwuma wo so no hini ne wo fa no eti no ko tutu no ma no efiri so ma omoche hini ne wo fa no ma me ko ho bebe eche no Asukwa police station ti me ko ho ya che hwan wo hene ne wo fa na oton asase ne ma wunua mi nua no oton asase ne say me blend that time no me blend 45 million enti me nim si a me blend si to no e wo ne nsam ne enti no e ma me ko police station wo ti e kan ko du se wo hene ne so ohia me mra ti me ko hene ne office ti wo hene ne che me say asase no wa hene ba aton su sere so hene eti ohene na ade na baha na so me pacho there bi asem de wom na me chire mo wera nana no yesraw nana atonsu asre so ohene e pacho asem na woka ena aba betwan mu ti yempa ase ye bodin why nana pacho yenko ti ma me pacho wo me ko ohene no so me metua 300 million san na otwa asase no foforo ama me se ototo we di fie say me toto ho ne di 3 years ba me blend sika so onko twa blocks muso se blocks no won twa muso what you know to go see what saying me tosi for 3 years and sana me brain ska so ntro tini nyina ene wo ba ni nyina no kan bo mu asase na di mfie sen say dia hye e di mfie sen sata me ton 213 me pa chan ana ni so hene foforo na aba me pa chan ana hene ni si betua 300 na eden na onko twa bi e wo ba bi foforo na eden me so me tu 300 minya bi me yale wo hokra mo ye operation sana meba enti me de badam se mbebo amena me nsa aka masase ana se okay nana baby obi a won kwaso na case we bi beto ye nimu ha e ma no na me kobo nana kwaku twimasi edin a me ka se me ko no ho me ko fin so obi case se ya na wasa me fa ho na me ko stre nana na ya tra ha ka nana asem na ya moni din ya nchire kuro no na emse omo record yen na wo musu TV hu tie yen na saa na me ka che na atonsu sere so hene se wa wo beti bia do de na ma me ka ne se wa hu ahemfo no ye nana no mu nana atonsu sere so hene de me ka kire bebe ya me na te ase ne se ye wo de asam ba ye betua na mo akoda na anim wo te de me kire wo no but ye be sere se nana dia wo ye no wo deserve because wo afa na waba dia no wote so dia no ena mo beto no nsem wo mo anya hwe ya nto so ena asase so to a em se dru ba dia na wo nya hwe ya de wode na dia ne ana time so mo di bonkum eta eje ena ahemfo no so nsa asase kuro ya na wo mo ba wo tonton kakra wo mo ko bo nsa wo kwa yie na abo 50 Ghana na wo hene esra so hene be bo ba 5 million ni nyina ya nsasi entima wo mu fura ye dandan ye ho ye kwa himfie ni nyina etina nei ya sra wada oba na dia beto ye nim na enso enkachi na onim ba bi a wo mfamfa na wo se enkaja opempanyimfo kakra bi na enso na nam se ye nyina ye Ghana fo nti wo dia ba dadan ye na onto chima ti ye ba na so na emwa bi a wo wa esesa wo de beboa obayi na wo so nya ba bi di trato no na ye ba na so
Pacho nkrata wa ho yi. Mpacha wa ha. Me yan hwe nkrata no. Na ye hu se ye ma wo nkrata. Ya ye nto asase nto ho saa nyiye di. Se 2013. Unu abema no so wadi wa bro. Ni abema no mu bi ni nua ma no mu bi a. Ye nua no mu tu kwai no ma ye sika se ye mfa nya japade a. Na ya ye ne to nwunwan no. Se wo ye ni yi a wa ye oba ubenya ba bi adan. Because enya ni kunu ena ebesie eye wono ana nka ebesie wosi anka akochima ubenya ba bi ada ti ya na obi tu kwai na wo Jessica say ye bibia wo ye ni yi a wani mbete meba cho na wa twa nkrata na ye de mama transfer krata bia course so wo espresso na half plot na mane su kakra mu half plot plot number 9B espresso enti no Ashanti region ha say penifo sensan transfer no edi e buy na bi patients amofa things no na eto asase no na cheba for so sign bi sanso na vida or senso sign bi in behalf of baby a omoto asase no and oba ha so owusu amofa nti me fan say patience and the brother sign will have chei ba for so any vida so sign on the other part nti no bibi wo ha bibi wo ho mame wonim wasem ya no a wo ban ne ka say twene na mama asema wa kakra bi say kratai almost sign 2020 like 2010 July 28 2010 and also just to assassin 2013 into honor as a millionaire and assassin no time me 2013 na 2013 and only me nim the entire almost na wo share ma me pa chan me woni pa o munim kura se me satam na beton okay anyway krata no wa ha no yeduru ho ai be kan wonsem kokotwa ye da ye beba na yetu ho anamo ma me pa cho me wasam kakraka me pa cho satam na me this can branch me blank top proton me na me ni habi echire na me yale ma o mo ye me operation me bae so na me tu ho anamo wa me nya boafo me ma me papa obi ani ho a wo support me eno nti ma operation ye me be Philippines nti me teda kakra ti afi na nya me adu me ho ya tu ya usika ma proton na me nya me pe sika ne so no mo do mo be ye bia me da ma kachire dia me kanchira woni say asem bi say no ba be kan ye nyina nkra na mu ntete nkra ne so what I say nana ena dia asase foforo be ma wo na nanso so no ye ntimi mfre ne fon so ene ne nkasa etinam se kotwen yen ye ba na ye huna na mo a ye betu ne se ene ya na wose ye kona na ho se da be ye o ne ye ne wa be kasa wate ma wadaru ma mpa wa ba no mfom kwai ye be kona me pacho nipa na oto asase ni free ni wo no ye be bi sami sister ne kakra se owe wada so ti ase ya ye ni nua amufa da bi ni nua amufa ne koto free na na bi e wo faase ho enti sa na na ne wo faase na ni nua amufa ne di sika me pacha wo mu nyina me hu na chenti me nim so ho na ya ko ni maye na wo no ni ani mu ko na ne wo ko pe ni maye wa ni se sika bi wo no e kwa wo faase o benya asase no ameno na uhunu wi a uko producer wa wo so mfa me number ma me pacha mate na frɛ me why matema se wonya hu ni wi a na bra na fa nkrata e ka ho bra ne yenko me pacha me da se pa mbacha o wanta ye me pacha god metafo yakoshe video no aba na senia de bia ya meka no on se be no asase ho nsem dia e be ne sa line na ya na ye pese ye de hu be hyem pii we kran so de asa akopie mu e wa hemfie eno nti ye nkasa bebre ye ma ye kasa nye tenten ye nyanto boase empenifo so metu ho anamo ombekọ ohen nanim na omne na kwakodi ehon nkomo eno nti ye ntame twuku ni entwen ni ebekọ akosi wo honom no empenifo de baba betu dwa na omde betu dwa nso me so bebo me homodin asem de baba dan wo se ne be ya wonso behu ne ekosi ye ni afemu afutuo e de etu ye hofo merafo me de besi adasene ye besan so ehye biem aha ye emergency Ghana TV nana akosia adepa enso eni midin dasene ye besan so ehye abusia wasama ntimi nka biem a makra ho
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.